Правила третьего этапа. Вот. Стартовая линия. И на стартовой линии планка стоит 5 метров. И считается вес гири 16 килограмм. Богатур любым способом через себя может кинуть. Отсюда, снизу вверх может кидать, одной рукой может. Но не с разворота, разворачиваться не надо. Через вот так, по технике безопасности. И результат считается, богатур, если перекидывать через планку, на дальность считается. Если гиря пойдет снизу, тогда не считается. Да, все поняли, наверное? Дәрі, ол күрдік балаған дөңе біріға бастығынан біріға Аркадий Хох, Евгений Иванов, Евгений Семенов, Гоголев Михаил, Арикелян Давид, Роман Риве, Максимов Денис, Евгений Попов, Антон Голомарев, Евгений Попов, Евгений Янков. Дәрі. Дәрі қас болар емдей. 6 метрі ағуғын 5. Үйіскір дүрігі олы өтер 6 метрі ағуғын 7. Лучший результат Евгения Семенова. Дәрі балаған өңі тағы бір атағыста ұз алдын аттағы Михаил Гоголев. Дәрі бөме опыттақ әрбәрдер әлбәқтегі түбіт отыр бұд. Бастығы қолыңылдары бол батақ, оның опыттақтар түрігін. Пока лучший результат 11 метров у Романа Риви. Готовится Денис Максимов. Сылайы әтергелі бұғатылықтар батырдар көрен тақалар. Ол күрдік 19 лақы Ветров ден батыр кәнәттеудің әйтергел болу. 10. Давид Маригелян. Дәрі! Болельщики, где вы? Поддерживаем нашего батыра! Опа! Нормально. Результат Вениамина Попова. Вениамин Попов переметер сürütme 1 sekünde 4-2. Время Вениамина Попова 21. Многократный чемпион РБРД. Чемпион Республики России Европы. Среди ветеранов по пауэрлифтингу перед вами Евгений Иванов, Нанты! Евгений Иванов, Уайсан, Люхан Уайсан, кәлән күттәдерін, бұрақта, оп! Евгений Иванов! Евгений Иванов береметі Сүрпеке күнде Хектоники! Дәрі результат. Батл настроен аккуратно, хорошо. Обошел 30 метров. Где вы? Фиксация бар. Аккуратно.
Так, результат Романа Риви. 20 секунд 62 злотых. Еще лучший результат. Кто больше делает? Эмирлар Аркадий Хохов. 19 секунд заехал надо. Аркадий! Бәләненер Денис Максимов. Меңе қалалас. Аркадий Молодец, Аркадий! До конца! Я умею как это надо. Ага. Опа! Аркадий Хохов! Молодец, Аркадий! Беремете 30 ağır sekünde 15. Аккуратно, по правилам, четко. Денис Максимов беремете сүрпе 1 секунде бен алта. Сүрпе билдер балар. Өңірілер 11 Батур. Алқас онус. Евгений Семенов. Евгений Семенов. Бүгінгі Михаил Иванов. Бітехек парыға. Ол күрдік. Үст көрінгі мүгінен. Роман Риви. Бастағы мейсті. Төді школа. Евгений Семенов идет. Давай! Где Лопес? Перед вами Батур из Лопы. Евгений Семенов! Держи периметр. Семенов Евгений периметр 24-58. Держи üst körün tümüğünden Gogolev Mikhail 2-0. Cevapta da vardı. Hüdatır Gönülken Balat Hürer. Bu tühümek bütümükten ne sürtler indirehine bolla. Veremedeymet ihe duguy. Так, otur Makta. Bireyimete Mikhail Gogolev. Sürbe günde bir. Korovita günde oldular. 10 metre sürbe 34'dün. Ergi 5 metre olar. Ergi 9, 6, 10, 7, 10, 10, süs. Ennik bara duravut. Eti ehigi примерно görürgütüger. Jara. Bilin ağılıqtıra. Kırады ketehen. İnne 3 kişi var. Jara, ol barda. Jara. Evgeny Popov, barda. Это? Jara da otar. Offside tümügü. Kıradık bilehinlerim de. Так, судья! Артур! Kıraçını doğradan. Jara ettiyordun. Nöngüye bıraktı. İni.
Төрт очколақ төрдіс көрінгенеттен Антон Голомарев 11. Төрден 2 кый очколақ Қоғылап Аркадий. Сүрбе ағыз кый очколақ Евгений Попов. Сүрбе әтті Денис Максимов. Сүрбе алта Вениамин Попов. Сүрбе төт Евгений Янков. Сүрбе үз Арикелян Давид. Левонна Манна. Он төт көйі очколақ Иванов Евгений үз мейсті. Онна Михаил Гоголев төт көрінті мүгінен 2 көрінге бастан 2 көрінге 2 болан 6 көйі очколақ бастан ер. Роман Риве 2 көрінті мүгінен 6 очколақ бастан ер. 2 басты кемесілі ақпытты бейістен отыр. Төт көрінті мүгінен Евгений Янков сүрпет өді школақ. Ер, кені 6 месті. 2 минуте бәрелілер иннет Батур көтті. Онна барықтақ. Оғыны көтіғар күрдік. Көтіғын баран. Барда 10 метров есть. 20 метров. Дера, болельщики, где вы? 30 взял. Дера. Қайаржеттар не қой ол болықтақ? Развернулся 40. Развернулся, дилер. Не полагар кет. Беген ырастық бар. 50 метров балақ. Беген. Поднял. Спокойно, легко. Барта, дере. Күнді көрәтілер. 10 метров. Барадыр олар, олаттар. Әлеуқмәдер бар бүтті. Бұл бүтәйік көрің, оның қағдан ұғдан берінді оттар. Сен еғдің қарыстамын. Барды бұт та барды бұт. Жәрі. Еннек сенен өқі хөп ұрбаққады. Eli bitinen dayandı bir doktor onun. Barda. Яра завершает Давид Арикелян с результатом 60 метров 45. Әлеуқма, өте қап. Әлеуқмалар бар күнді! Евгений! Изо всех сил, как говорится, последний этап. Камень поднял, блин, барыра Володя Волдову. Бейін медіра чуғада. Бейін бар еті. Евгений Семенов. Әме ровына. Олатыр кәсе біттер бұғылақ. Михаил Гоголев, аларда уру яхай болу. Эмилин тылын ыхын істебет
Mikhail, bu köyüge hayta kaldın. Hayta hedestin cihanıge. Elbette tuttum. Henüz bugün 4-5 elbette tuttum var. Sayın işiniz pastayna vardı. Kişimiz. Basili elbette. Dedi ki hemen oldu. Bunu siz özgün. Tamam ingin uğrak tahmin yemin nasıl reklam yapabilir? Uzbor boğda Moskva'na zaten nasıl boğda. Masa dili oğlum kiloga var kultura. Bu saldan kulturaları. Bir var bu tusu. Bir var bu. Bana bari var. Bari var. Ben de tu saldan. Молодец, Миша. Sana modu dikki olmak.